Hello guys! Welcome back to Konyak channel. Viewers kan sob ke KBBTC la table la saibra iso moram salam janai diase. KBBTC Konyak Baptist Church Chumukedima ase guna first itu janai diase. We the KBBTC Mahla Church Youth Khanra Buffet ekta organize kuri ase. Itu law mula festival namde. Itu amni ano boda all of advertisement aji dibolo monse. Lao mo to mahan Konyak Club Festival ase. Lao mo patlog to mahan post harvest festival ase. Itu jamde mahan harvest like human activities ase pura khatum kurina itu celebrate kora ase. Yes, amni amra details janai lo ase jado. Like mohan itu organize kora do mohan culture ekta preserve kuro karne at the same time fundraise ministry karne guna itu organize kuri ase guna itu janai di ase. Viewers kan kiman ase amni amni request kora amni an support mohan bishi lagi ase itu karne amni amni participate kuri dibi itu buffet mohan organize kora eta career dikhai di ase. Itu ke loi gina mohan ministry de support kuri gina ahide gana itu janai di ase. Price to only 300. Our venue wo Kapang Konyak Baptist Church Chumukedima. To 27 September 2022 ase. By timing to 2 slots ase. 2 p.m. to 4 p.m. 4:30 to 6:30 p.m. Our price to only 300. Admit kiman ase? Admit 300 rupees ase. Yes guys, hope kuri ase amni sob aigina participate kuri dibo aro mohan ministry be model kuri dibo na apni age hope pura aro mohan request pura janai di ase. Yes, mohan la contact number to description de di ase. Amni contact kuri shuru do. You are most welcome. Aro itu dinda aigina ekta dikhibo paro kuri na hope pura janai di ase. Bye guys.